na esan se asem we wodi kan edi ho nkomo de edi nkan tin men kom bebre Alhaji Collins Dauda ne sense mo woni nipa nan anopai wode ho nsama ba ewo GT Ghanaian Times im ama wode ababeto ase ende mu nkomo na fe na eboboba enti ye gya no agu ho ena mampanin so na no ya wode twa mu London abrochimemu nhemudie bi education summit ya akoso ya Prime Minister owo UK Boris Johnson ene Kenya mampani Uhuru Kenyatta ekabo mu hyehyeye no wodam so ede nsem bi to dwa say oman no ewo mu safri SHS ya yefra asie adan ne ho nkro ne ba ye ho nyanwe ye papa de na so ye guso ehwese dachi bia nke betimi ama ye university education so aba be ye free ana mampani aboso ewo ase na Deputy Minister of Education Reverend Ntim Fodjo Nsuni eno no so akwa probo eno say oman ade ba ko pe betimi asa ye hia ya de no ena ye enwumasua yes say ye ma hu hia ye na woko Democrat GT Ghanaian Times page 3 hono mo a asem bia enano Adentan High Court etenase na obu aye na chese efa ensase ehu na sase no Top Kings Enterprise and our friends so one a tip for Empire Builders Limited and is a no more see assassin one kind man so training for us or court to get to a choir could do appeal court e will relieve assembly the Top Kings for a choir quaco PM it was Supreme Court Emma 2020 December 16th a year Justice Bafuboni etne drum HS baby assembly appeal court editor and one almost day to as assassin Top Kings for dia ewie no na Empire Builders for said there be omote ase enye yom sa pede asem no e de besen ko Adenta High Court ne nanom Adenta High Court so etna asem Emma court dwem training Fred Kwasiewua assign the atum say na meme ne hwan say asemu a yakwama appeal court ruli Supreme Court ruli no asa tebere asem na fa kire de breme say me mo sa court akase we nyina nsemu ngudi a enye yenti ono so assign ruli asem no piem edema Top Kings Enterprise adwumaku ye Ghana fo ankasa dia na wo mo ne asase o mo twoma so ndi sije and as a secretary 456 acres and one more home so the Top Kings Enterprise or many muti edidim ewo sa and sasem no delegate Democrat anso suni and Waka 200 million Saglemi Nsensemi also the abetua and was say 2 ministers and they say womo ye charge woma cancer enipa menua eka ho no wodimfonina begua say nyina Collins Dauda de dikan Dr. Kwaku Ajimamensa de toso Alhaji Dr. Yakubu Ziblim ne de toso Andrews Clocanas also ne de toso Angelo Tete Novi e de toso na ode Godfrey Dame so for share atentene wo sam so de ato a Sammi Awuku na ani o yes they say de lotteries ono ene nkonkoda no nti ene nimfoni so apie ha sei na mampani sei odwene omani ko so dwendwene ho sei betimi ama university education ayekwa wo ha sei a the Chronicle the Obokrata enso so edienie ono so Alan Kwadwoche Matene na no wobetena kosi se dwumadie so no kirichem ene wo se 1D1 for aban enam nana dan kwakufo ado ada yesum edeba ye no ayadwuma frese ye kasai enipa wo mafa mu enya adwuma kakra aye ewo sabere mfiri dwuma kakra aye krado be se duenum no enyasam keto akwanti ayadwuma na so no lawyer no a kuma so lawyer no a yese wokodu obi asmo gine 3 billion titisika no any $5 million lawyer kwesi afrifa na lawyer kwesi afrifa and they say discipline committee etimi I establish prima facie case etia no enti say no charges bro aduonum ene ye de bebo no free say na dwuma ye say lawyer no o amadwuma no ho ante enti ye kasa yi bosuye wo ne de to so da aduonu enkron so ena won besan akohia mu bie na je say ne nsem no is on wulis papa ekwe mame no asena ye fancy abadansa na no mame ko adomonline.com udu honoma Angola mampani Yao Manuel Gonzalez Lorenzo emra obedum kan 3-day visit oko Adom Online details ni nyina
have you bit me and you be a kind. So and 9-year-old Oswald donates our day gift to orphanage. Abemua Udina woda last week was trendy pa Niema and Sakaya no or the be a coche in Yanka. It's also here on adomonline.com abenya be na working kind. Ghana nina ono so ono ne din kan watimi enya meda Olympic Games yeah o box na hwa koya beti pa kotachi pa beti ne na ye watimi dia kobobos Bayade medana we de din kan kra ni o dem ze meboa de din kan kra ni a Ghana yetimi akọ Olympic Games ibia yetimi ade meda be fie de be kwa de nsapan I'm sorry enough Dwaso Nsem Adom Sports page 1 yemfa no so emewuram